Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło klosy, wtedy pojawił się niechwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: nie, abyście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicą zaś wieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im opowiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, a z czasem wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzył usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: Panie, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Jezus im odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się niechwasty i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie.
Пры дапамозе прыпавесцяў, так як мы пачулі з фрагменту сённяшняга евангелічнага, пан Езус тлумачыў для людзей пэўныя праўды веры. Прыпамінаем таксама з навучання Касцёла самога Езуса Хрыста, што прыпавесць гэты прыклад узяты штодзённага жыцця, з тым, з чым чалавек сутыкаецца у кожным моманце сваёй штодзённасці, з тым, дзякуючы чаму чалавек зможа зразумець часамі складаныя праўды ў сваім жыцці, праўды веры. Дзякуючы гэтаму Езус Хрыстус менавіта і даносіў усё тое, што звязана з Богам, з ягонымі дзеяннямі у жыцці чалавека для тых людзей, которые, можа, не мелі якосці адукацыі, можа, не разумеліся ва ўсіх каментарыях, звязаных з Старым Тэстаментам. Дзякуючы гэтаму таксама людзі разумелі сваё прызначэнне і сваё пакліканне. А прызначэннем кожнага чалавека з'яўляецца тое, што Бог запрашае да годнага людскога жыцця, і дзякуючы гэтаму чалавек можа асягнуць удзел у жыцці вечным. Сённяшняй прыпавесці, браты і сёстры, пан Езус акцэнтуе тую справу, которая таксама вельмі важная ў нашым жыцці, менавіта цярплівасць. Цярплівасць не толькі ў значэнні такім даслоўным, але таксама і звязаная з нашым і штодзённым жыццём, і фізічным таксама, і духоўным нашым рэлігійным жыццём. Быць чалавекам цярплівым, што гэта азначае? Гэта не звязана толькі з тым, што чалавек павінен маўчаць, можа, на якіясьці справы, которые дзеюцца ў ягоным жыцці, але цярплівасць у такім значэнні шыршым. Мы, як пачулі, браты і сёстры, менавіта пры дапамозе гэтага прыкладу аб гэтым хвасце, аб гэтым добрых раслінах, которые ўзрасталі паміж пшаніцы. Калі гэтыя слудзы звяртаюцца да гэтага гаспадара, разважлівага, спагадлівага, з тым, каб зрабіць гэтую працу адразу, не чакаць, павырываць гэтае зелле, павырываць гэта недобрыя якіясьці насенні, которые паўзрасталі, і ў такі спосаб лічылі, што яны вызваляцца ад таго, што будзе перашкаджаць узрастаць гэтай пшаніцы. Аднак, як мы ўжо заўважылі, ў святым Евангелі гэта акцэнтуецца, гэты гаспадар, чалавек быў рассудзительны, растропны, меў гэтую цярплівасць і кажа не. Бо калі вы пачнеце гэта ўсё адразу вырываць, то, напэўна, пашкодзіце таксама для гэтай пшаніцы. Даць трошачкі часу варта, каб разабрацца, што сапраўды з'яўляецца хвастам, што з'яўляецца злой раслінай, а што з'яўляецца добрай. Тады чалавек можа правесці гэты добры выбар, добрую селекцыю, і, напэўна, тое, што з'яўляецца хвастам, зеллем, адкінуць, зліквідаваць гэта, і, дзякуючы гэтаму, уратаваць таксама і пшаніцу, колькі дасца яе ўратаваць, не падарваць гэту карэнную сістэму. Гэта, браты і сёстры, менавіта тая цярплівасць, аб якой мы узважылі на самым пачатку. Пераносячы на нашае штодзённае жыццё гэтую справу, браты і сёстры, часамі мы ведаем, што Бог патрабуе ад чалавека ў добрым гэтага слова значэнні, каб чалавек змог адказаць адразу на штосьці ў сваім жыцці. Напрыклад, вызваліцца з якогасьці граху, не ўваходзіць у кампраміс, не чакаць, пакуль штосьці ў жыцці здарыцца злога. І Бог дае нам гэтыя знакі, даў нам гэты вялікі дар розуму, вольнай волі, каб мы змаглі зрабіць адразу гэты выбар. А часамі Бог дае нам тую магчымасць, аказію, калі дае якуюсьці магчымасць рэалізаваць у нашым жыцці пэўную праўду, штосьці вырашыць, дае таксама тую магчымасць, каб чалавек праз цярплівасць змог у будучым прыняць добрыя рашэнні. Напэўна, кіруючыся таксама сваім розумам, вольнай воляй, малітвай таксама да Бога Айца, дзякуючы распазнаванню гэтых знакаў і цярплівасці, чалавек можа выбудаваць добрую тактыку, каб вызваліцца зноў жа з якосці слабасці, не ускладніць свае ўзаемаадносіны. Каб гэта лягчэй зразумець, браты і сёстры, варта стаць перад сабою праўдзе і задумацца, што, напэўна, здараліся ў нашым жыцці такія сітуацыі, калі я праз якісьці час задумваюся над тым, што недобра штосьці ўчыніў. Напрыклад, мяне скрыўдзіў чалавек, недобра штосьці мне ў маім жыцці зрабіў, не так адказаў, можа, не дапамог мне вырашыць якуюсьці сітуацыю. Я разлічваў на гэтага чалавека. І праўда па маёй старане. І часамі чалавек, не задумваючыся, адразу пачынае акцэнтаваць гэта ўсё. Акцэнтуючы гэтую праўду, можа, прыніжаючы таксама іншага чалавека, можа, паддаючыся гэтым эмоцыям. Праходзіць час, чалавек задумваецца над тым і кажа, што, можа, і не варта было так рабіць. Можа, трэба было трошкі пачакаць, каб гэтыя эмоцыі панаваліся. Каб я мог, напэўна, у добрым гэтага слова значэння, як мы ўжо зазначылі, вызначыць гэтую тактыку, упомніць гэтага чалавека,
выясніць яму, каб даць тую магчымасць, каб разабрацца ва ўсей гэтай сітуацыі, каб не ўскладніць і пазней таксама не шкадаваць, што стосьці змарнаваў. Менавіта, браты і сёстры, такія і іншыя сітуацыі, падобныя ў нашым жыцці, вельмі часта здараюцца. І ў іх дамінантам павінна быць гэтая цярплівасць. Браты і сёстры, цярплівасць, як мы ўжо зазначылі, гэта не талеранцыя зла, не маўчанне на тое, што штосьці адбываецца нядобрае. Гэта уменне таксама зрабіць тое, што не зашкодзіць, а наадварот дапаможа і мне, і маім блізкім таксама. Гэта патрабуе шмат высілку, патрабуе шмат працы, і фізічнай таксама, і духоўнай, каб чалавек змог сябе апаноўваць. Аднак гэта ўсё і будзе з'яўляцца тым задаткам і гарантыяй таго, што чалавек не будзе шкадаваць праз якісьці час, што недобра адказаў, недобра зрабіў, падумаў, ці штосьці ускладніў у сваіх узаемаадносінах з Богам і сваімі бліжнімі. Паважаныя браты і сёстры, мы ў асаблівы спосаб молімся да Духа Святога. У сакраманце бежмавання, калі ўдзяляецца сакрамант, акцэнтуецца гэтыя дары Духа Святога, якія мы прымаем. Адным з дароў і з'яўляецца рассудзительнасць, растропнасць таксама, мужнасць. Іншае таксама, гэта ўсё дапамагае нам менавіта кіравацца тымі вартасцямі, той цярплівасцю, дзякуючы якой мы зможам выканаць Божую волю і ў такі спосаб абвяшчаць Божае Евангелие. Няхай, браты і сёстры, гэтай цярплівасці паводле сённяшняга святога Евангелія у розных жыццёвых сітуацыях у нашым жыцці не забракне. Няхай Дух Святы ўспамагае нас сваёй эмоцыю, сваім святлом, каб кожны з нас, разважаючы Божае Слова, змог, напэўна, годна выканаць і рэалізаваць сваё земскае пакліканне, і дзякуючы гэтаму мы ўсе разам змаглі асягнуць вечную ўзнагароду ў небе. Амен. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Niewidzialnych w jednego Syna Bożego. Pragnąc być wiernymi członkami Bożego Królestwa, módlmy się do Chrystusa, który sieje dobre ziarno na roli naszego serca. Za Kościół na całej ziemi, aby pomimo działania zła w coraz większą odwagę ukazywał ludziom prawdę o odkupieniu. Ciebie prosimy. Za gorszycieli, aby doznali głębokiego nawrócenia i zadośćuczynili za popełnione grzechy i krzywdy. Ciebie prosimy. Za nasz kraj, abyśmy wszyscy nie poddawali się działaniu złego ducha, a starali się walczyć ze złem i głosili Bożą Ewangelię. Ciebie prosimy.
Za zmarłego Jana, 11. rocznica, Weronikę, 23. rocznica, wszystkich zmarłych z rodziny Danieieckich i Hutnych, aby ich dobre czyny wydali obfity plon wieczności. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zebranych, abyśmy mieli siłę do wykorzenienia chwastów w naszym codziennym życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu, naucz nas chronić dobre ziarno Twojej łaski, aby żadne pokusy nie zdolały Go zniszczyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Ablia. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę na krzyżu zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, o Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwale Twojej. Hosanna. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłym Janu, Weronice z rodziny Danieleckich i Hutnych. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało, krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Tym godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza ma. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyne prawdziwe. Wierzę coś.
Módlimy się, Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Паважаныя браты і сёстры, перажываем 16-ю звычайную нядзелю. Сённяшнія ахвяры, якія збіраюцца падчас святых імшаў, прызначаныя будуць на патрэбы Гродзенскай дыяцэзіі. 22-го ў сераду свята святой Марыі Магдалены, 23-го ў чацвер свята святой Брыгіды законніцы, 25-го ў суботу свята святога Якуба апостала і таксама у 18:00 у парафіі Ліда Фара распачнём перагрынацыю абразу Маці Божай Вастрабрамскай у нашым дэканаце. Перажываем 35-годдзе Гродзенскай дыяцэзіі. Як знак удзячнасці, духоўнай лучнасці з усёй дыяцэзіі адбываецца у нашым лакальным касцёле Гродзенскай дыяцэзіі перагрынацыя абразу Маці Божай Вастрабрамскай, которая з'яўляецца апякункай Гродзенскай дыяцэзіі. На працягу некалькіх дней у кожнай парафіі знаходзіцца гэты абраз, сімвал нашай удзячнасці Пану Богу за апеку, за заступніцтва Маці Божай нашым лакальным касцёлам. І таксама, як мы зазначылі, у кожным дэканаце, у кожнай парафіі адбываецца ўжо гэтая перагрынацыя. У нашым дэканаце яна будзе адбывацца з 25 па 15 жнівеня. У нашай парафіі з 28 ліпеня па 30 ліпеня будзе адбывацца перагрынацыя, калі на працягу дня праз пэўныя набажэнствы да Маці Божай будзем дзякаваць Пану Богу за атрыманыя дары і ласкі і таксама выпрошваць далейшае Божае благаслаўленне для нас, якія ўтвараем гэты лакальны касцёл нашай Гродзенскай дыяцэзіі. І бліжэй да гэтай даты таксама адносна нашай парафіі будзе пададзены парадак, як будзе адбывацца перагрынацыя ў нашым касцёле. Таксама у суботу канцэрт арганнай музыкі у парафіі Ліда Фарат. Хто мае жаданне, то сардэчна заахвочваем да ўдзелу. І 26-го ў нядзелю у сувязі з успамінам святога Кшыштафа, які з'яўляецца апекуном усіх кіроўцаў, падарожнікаў, пасля кожнай святой імшы традыцыйна адбываецца благаслаўленне усіх удзельнікаў дарожнага руху і пасля таксама святой імшы асвячэння транспартных сродкаў. Па гэтаму сардэчна заахвочваем да малітвы таксама ў гэтай інтэнцыі, да прыняцця благаслаўлення, да асвячэння гэтых транспартных сродкаў, асабліва ў сённяшнім часе, калі транспартных средств с каждым годом увеличивается, каждый удзельнічае на свой спосаб у транспартным руху, поэтому няхай заступніцтва святого Кшыштафа в асаблівы спосаб дапамагае нам годна захоўваць правіла бяспекі. Таксама з 30 па 31 ліпеня ад парафіі Ліда Паўднёвы, там, дзе будуецца касцёл, адбудзецца пілігрымка Ліда Навагрудак да тога месца мучаніцкай смерці благаслаўлёных сясцёр з Навагрудка. Хто мае магчымасць, удзел, то пры выхадзе з касцёла на вуліцы знаходзіцца падрабязная інфармацыя. Можна таксама патэлефанаваць да ксяндза, да святара і да арганізатараў пілігрымкі і атрымаць патрэбную інфармацыю, каб удзельнічаць у гэтай пілігрымцы. І пры выхадзе з касцёла можна ўзяць нумар свежай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця» і запазнацца з бягучай інфармацыяй. Такія парафіяльныя аб'явы. Цяпер будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, літання да крыві Езуса Хрыста. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты тыдзень, дзень перажываць для Божай хвалы і ўласнага пажытку. Усім вам дзякуем за супольную малітву, за ахвяры, за дапамогу, за ўборку касцёла. Для службы алтара дзякуем нашых міністрантаў, для хору касцельнага. Няхай добры Бог благаславіць для вас і для вашых блізкіх.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa przekonaniu w ogrójcu spływające na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brącząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która w Eucharystii pojesz i oczyszczasz nasze dusze, krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa zwyciężające złe duchy, krwi Chrystusa męstwo męczenników, krwi Chrystusa mocy wyznawców, krwi Chrystusa rodzące dziewice, krwi Chrystusa ostoje zagrożonych, krwi Chrystusa ochłodo pracujących, krwi Chrystusa pociecho płaczących, krwi Chrystusa nadzieję pokutujących, krwi Chrystusa otucho umierających, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa wybawienia duszy z otchłani czyścowych, krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i krwią Jego dal się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy razdawali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obroną. Módlmy się, Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam tak uczciwie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.